पार्षदें उइबमर उइब पाउ खरा अपडेट तौजरी इंडियन आर्मी की मेडिकल टीम टर्की दा ऑपरेशन डोज पांगथोकलबा मतुंगदा हलखरे फेब्रुवारी तांग तरुकदा टर्की अमदी सीरिया दा युवा हाकिबदगी मियोय लिसिंग निफुगा तरुकलोम हेना सिखरबा मतुंगदा इंडियाना सर्च अमदी रेस्क्यू टीम दा सरुक यानहनबगिदमक इंडिया के मेडिकल टीम अमथादुना ऑपरेशन डोज माइपांगना पांगथोकलबा मतुंगदा हलखरे हाना ऑफिशियल रिपोर्ट अमगी मतुंगिना फोंदोकले इंडियन आर्मी की मेंबर मरफुद्रा मपन साबा मेडिकल टीम अदु टर्की अमदी सीरिया दा मेडिकल रिलीफ की ऑपरेशन माइपांगना पांगथोकलबा मतुंगदा हलखरे मकोइना स्क्वेंडरिन अमदी हार्टी फिल हॉस्टल अमा चलाइदुना युवा हाबगी थौदोकता असोकपन नंगलबा मियोइसिंग अदु लायंगे ngasi इंडिया की मेडिकल टीम अदुना गाजियाबाद दा लैबा हिंडोन एयर बेस दा थोंखरे अन एक्शन एफएस मिनिस्ट्री की स्पोकपर्सन अरिंदम बाक्सिना फोंदोकली इंडियन आर्मी की मेडिकल टीम अदु ऑपरेशन डोज की सरुका मोइना टर्की अमदी सीरिया दा थारगा डिप्लॉय तौखि मखोइसिंग अदुना स्टैंडरिन अमदी हातेदा फमंग कुंट्रा लैबा फिल हॉस्टल अमा चलाइदुना पेशेंट लिसिंग मरी की मतकता लयंग चथरमखि मेडिकल टीम अदुना माइपाकना मथौ पांगथोकिबा अदुगी मतंगदा लेफ्टिनेंट कर्नल आदास शर्मा फोंदोकिबदा इंडिया गवर्नमेंट मतम वरेप लौदुना सीरबा तानफम अदुदा टर्की अमदी सीरिया दा युवा हाबगी थौदोकता अफवा अना नंगलबसिंग अदुबा मतेंग पांगे डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम अथुबा मतमदा थानरबा वरेप लौखिबगिदमकता इंडिया गवर्नमेंट बथागसरी हाइरे इंडिया की टीम अदुना टर्की अमदी सीरिया की मियामदा मतेंग पांगिबा अदुगा मियाम की माइकैदगी मिनुंगसिसु फांगि सदगिबा ऑपरेशन अदुदा मेजर अमदी माइनर सर्जरी पांगथोकपा यावना पुन्ना पेशेंट लिसिंग अमगा सदरुकदी लायंग पेखि इंडिया की मेडिकल टीम अदुना पांगथोकिबा ऑपरेशन डोजना टर्की अमदी सीरिया की मियाम की थमुई जोय तौबा ngamkhibadu tasengna mai pakpani hana thagatpa ulle तालिबान पाकिस्तान का फाउनब मरुइबा बॉर्डर पॉइंट थिंजनग्रे अफगानिस्तान की तालिबान लुचिंग गवर्नमेंट पाकिस्तान का फाउनरिबा लेबाक असि की मरुइबा ट्रेनिंग अमसों बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट सिंग की मनुंगदा अमा थिंजनना बॉर्डर तौग्रे इस्लामाबाद पोहाना जानखिबा वाफम सिंग नागते हना मराल सिरदुना अफगान गवर्नमेंट बॉर्डर पॉइंट अदु थिंजिलहनखिबनी डॉन न्यूज की रिपोर्ट मतुंगिना बॉर्डर पॉइंट अदुदा सथोक ससिन तौबा अमदी ट्रांजिट ट्रेड चथबा अमत यारोय हाइना तौरखाम की अफगान तालिबान कमिश्नर ना लाथोखरे तौरखाम की तालिबान कमिश्नर मौलवी मोहम्मद सिद्दीकी ना ट्विटर पोस्ट अमद हाइखि मदुदे पाकिस्तान मसिगी कमिटमेंट सिंग आक्ट्रे अदुना मखोय की लीडरशिप की डायरेक्शन मतुंगिना गेटवे अदु थिंजिल्ले महना अफगानिस्तान की मियामदा ईस्टर्न नंगरहर प्रोविंस की बॉर्डर क्रॉसिंग अदुदा चतनबा खंगनखि अदुमैनमक तालिबान ऑफिशियल असना इस्लामाबाद ना ngakde arba commitment adu karambano haibadudi sengna pankide confirm tawdaba media report khara ki matunginadi pakistan da layang basan indiba afghan paisinkhre lakpada athingba leiragani ana islamabad na khnghoudana lauthorakpadagi taliban na khoirang koisaunu tu maru oiba border point adu thingjilhapani haib ki engit pegi oirakliba khongthang asigi matang da islamabad da leiriba foreign office na khudaki oina ऑफिशियल कमेंट अमत थादोरखिदे तहरीकी तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ग्रुप द मतेंग पांगबा हाइबा अफगान तालिबान की स्ट्रेटेजिक फेरेप असिदा थोइदोंना अहोंबा लाखपा याबगी मामी उदे हाइबसि इनौनौ नोइरक्लिबा खोंथांग असिना सुहेना सेसिलले हाइरे पनबा याबदि हौखिबा सौलदा यूएस इंस्टीट्यूट फॉर पीस USIP हाइबा थिंक टैंक असगी एनालिसिस ता अफगान तालिबान ना टीटीपी बा मतेंग पांगबा तोगलोय आइना फोंदोरगबने एनालिसिस अदुकी मतुंगिना टीटीपी की पॉलिटिकल लीडरशिप अमसोंग कैपेबिलिटी अयंबा अफगानिस्तान दा बैच तवे खालेद जिया की करप्शन केस की हियरिंग फेब्रुवारी 13 दा याइथोखरे एंटी करप्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश ना लेबागसी हानागी प्राइम मिनिस्टर अमसोंग BNP की सुप्रीमो खालेद जिया अमसोंग महाकी एसोसिएट सिंगबु लेबाकी सेंगाउदगी टीके क्रो लिसिंग तरागा हुंदोई हेना महन की हेना बराल सी के केस की हियरिंग ढाका स्पेशल जज के कोर्ट था असगी कुनगा तरुक तयाई थोकरे गैस तीबा मुदे सिंथोकन बगी दमक कनादा की कंपनी निगोगा डील अमा खुदेक पिना किबदा सेनफमदु महन किबनी हन एंटी करप्शन कमीशन ACC ना खालिदा जियाबो मराल सिरिबने मासाकी पोल लाना सिनदोन डील अदु खुदेक पिना की अना मराल सिरदुन ACC ना कुमजा लिसिंग हनी तरेट की दिसंबर मापंद BNP की सुप्रीमो जिया चौनम्योई मंगा की मयोग केस अदु फाल तौखे कुमजा लिसिंग अनि निपान की मे मंगा द ACC ना खलेदा अमदी अतै तरा की मयोग करप्शन का मरी लेना मराल के आसे के नोमाजिन मित जज हे
Hafizur Rahman order adu Kera Nigans ki Dhaka Central Jenda temporary oina hangliba Dhaka Special Judge ke Court 9 ki courtroom staff wasta uke Khalidazia ki mohut sinkiba okil Eze Muhammad Ali Namha ki mukta charging file tawribadu exam tawhinan bahai jagi amaichu numita hearing loisin bangam kidaba galoinana Court hearing adu matungi tarikh amada yaithoki bani Pedro Bangla ki Protection Sharing Control Contracts ki Director Mehboob Sara Warna Independent Pauset High Kimadudi Ikona High Court ki order adu tarabaso Hajik Baba document mata phangba leitri court ki order adu phanglaba matungda ikona nego deal adu ki matang thakari chathakadagi aibadu lepgani tawigumasa aujaki leriba phibam asita ikona court ki order inanaba semsare Israel na Damascus chathakiba misal attack Iran na condemn tawkhre Israel na namajin namit ki agan bada Syria ki capital Damascus chathakiba misal attack Iran ki foreign ministry ki spokesman Nasser Kanaan ina condemn tawkhre Namajin ki atheng bada ministry asigi website ta phongkiba statement amada Kanaan ina haike madudi Israel na misal attack amadi Air racing lep tan chathariba asina lebaga si Syria ki miyam ki awa nasing ihena lusilan ba pami haibasi proof tawjare misimina amadi amangata chauna thogan kiba sathiraba Yuwasing ki manung da wana khang liba Syria ki miyambo Israel ni hena wan ba pami habasi makoda sathar liba bakhal makha kya gi attack sing asina wolle Amaron da mahna nok chuklong ki libak sing bo Israel na Syria ki sovereignty amasung integrity violate tawrabasu ikaiput nai da bomong da tumin laisili haradunu kana sai thangke Mang international community amadi mathaudang khangna satpam thok liba malemgi body sing marwena UN Security Council da kodak da akan bomong da masung effective oina Israel ki mayokta react tawna da batak senke UN ki member state amag mayokta Israel na akan ring sing bagi thong sing leptana sathatuna leirabaso nongsup long ki libak sin tumina laisin basi yamna laibak thibane Israel ki asing ba thong sing ki mayokta UN Security Council da effective oiba mawngda kodak da react tawga da bani hanamhangna phongdokhi Syrian army statement amagi matungina nangbaijin umbetki angan bada Israel na Damascus misal amakap sinduna satharaki ba attack ta lanmi ama jauna bioi manga seki amazong atai taraga manga na sokapan nangki attack adu ki matangda Israeli authorities singi maikai dagisu comment amata phangdora khidabane Brazil da ising isaw amasung landslide thoktuna bioi taraga mapan hena laikhidre Brazil ki South Paulo state ki samudra khongpan paringda nong kana subadagi ising isaw amadi landslide sing thoktuna yamrabada mioi taraga mapan sire hana authorities na pangthorakle local television channel Globo news ki report na hai victim sing atugi manungda masagi sahi tari chubada ngari bin bi masa ama yawke magmayumda asopa nungjaw ama sen tharakpadagi nanbada lekhidabani nobi amasu ujaw ama tek tharakpadagi nanbada sekhe ising isaw amasung landslide ki tawdok sing na maram oiduna Brazil gi khwadagi mising jamba state wariba South Paulo gi samudra mapan gi city ki ada Carnival celebration sing khre Carnival celebration sing ka Marilyn na city sing asida hojik masing jamlaba tourist sing sulak tuna leiribane Nongmajin mita disaster zone da chatuna yangsin kibada Sao Paulo gi governor Tarsi CUD Fritas na haiki madudi khodong thiba thodok sing thokliba mafam sing da victim kya thiba umba galoinana rescue tawna bagi damakda aikona armed force sing ki mateng lawragane Armed Forces ki music na rescue sing bo mateng panglagani South Paulo gi samudra mapan da sisilaki ba noglay tongsin number oina South Sebastião Uba Tuba Barquioga Guaruza Il Havela amasung Santos municipality sing da sogan ki landslide sing na highway sing mafung kya da thingsin ki ba galoina South Sebastião gi local government state of calamity lautokre marwe ba highway sing thingsin ki ba number oina rescue ki kangpu sing ising isaw amati landslide sing na sogalipa mafung kya yoksin bangam dana laire Nagalam dana Jammu Kashmir gi Rampal da thokiba landslide ta yum taraga ni thoi hena amanga ta thokre Jammu Kashmir gi Rampal district da ngasi thokiba landslide amada yum taraga ni thoi hena chen thaduna amanga ta thowankre khodong thiban nanglaba imong manung ki miyoi sing saphagat amafam da hongdokre thawdogadu Rampal Sangadal Gul road ki mathak thangba sarukta leiba Dogsar Dalwalda Sakuar kilometer amagi area da Paksauna square kilometer amagi area da Paksauna landslide tawraki bane thawdok aduna maram oitana yum taraga hundoigi imong manung ki miyoi sing mayuma kai lehen khidre hauki ban bit humni gi mamang da message oina landslide tawba horakiba maram oiduna yum kai ningkhai graba imong manung ki miyoi sing thoknarapa haunaraki bane hauju phawda punna yum taraga humdoi mafung phanam ahan tahan khre
अवाब तारब इमुंग मनुंग की मियोइसिंगदा लैंगा की मैकेडी की साफागत अब मफम यंगतुना होंगदो अनबगा लोइनना मखोइद टेन चाना थकनदब पोलमसिंग थोंग थाकपदा सिननब कोलिकसिंग अमदी ब्लैंकेट सिंग कुदक्तगी पीख्रे अना गुल तानबेर उल माजकी सब डिविजन मजिस्ट्रेट वारीना PDI तकी फोंदोरकपदा वारीना मजिस्ट्रेट असिना खुदक्तगी पीख्रे अना गुल तानबेर उल माजकी सब डिविजन मजिस्ट्रेट वारीना PDI की न्यूज एजेंसीदा फोंदोखरे वानीना मखातना फोंदोरकपदा हौगिबे इराय नुमितगी लैंडस्लाइड थोपगी थौदोगसी तबना तबना हौरखिबनी मदुना मरम ओइरतुना मनाक नकपदा लैरिबा सेमिट्री सिंग सोगलकपदगी लैकै दुदा थोकपा असि अनागी थौदोकसिंग अतोपा मफम अमदा चतुना फोटोइबगी थबक सधरखिबने मतम अदुदगी हौना सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की मैकेदगी कुपना फिबम अदु यंगसिनबग लोइनना मफम अदुदा मियोइसिंगना चतोक चसिन तौबदा अथेंगबा थमलखिबने हारिबा मफम असे हौजिकसु लेप्तना निकपा अमदी लेबाक चेन थबगी थबक तौरे लाकदब नोमनिनी असिगी मनुंगदा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम सिंग लाक्तोन यंगसिनलगनी अना मफम अदुदा यंगसिनबा लागिबा ऑफिशियल अमदा फोंदोरकले जेल द लैरिबी NLD की लुसिंगबी सुसीना अरेस्टमेंट फोर्स की यहुदा नासिन सपोर्ट तौननबा फोंदोरकरे म्यांमार की जेल द लैरिबी सिविलियन लीडर ओंग सान सू ची बो नाविया तौद लैबा कोर्ट अमदा पुथोक्तोना हियरिंग सतरबा मतुंगदा थोरकपदा और स्टेट लॉ मेकर उनबदा सूसीना भागी पार्टी मेंबर ऑफिसर हौरिबा एंटी जुनता अरेस्टेड मूवमेंट मफुंग फना मतेंग पांगदुना सौगननबगी वाफम फोंदोकलमख्रे हारि नाविया तौगी डिटेंशन सेंटर था तरह निफान हेन जेल लेरगलबा नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की अपर हाउस पार्लियामेंटेरियन माउंग सुए सही यंखै गंथुना फोंदोरकपदा हौजिकसु स्टेट काउंसिलर सोची फाजनथुना जेंदा थमले म्यांमार मिलिटरी नमहा पोलिसिंग अनि कुनगा मथोगी मार्च के थेंग बसरुक द फाजिनदुना थमखिबनी सुसीना NLD की लैंगाक पुदुना था अनिरोम तमक पुरक मतमदा मिलिटरी को तौदुना गवर्नमेंट एम्प्लॉय कया थबक लौथोकपिबा अमदि लानमिना डेमोक्रेसी की लैंगाक अदु मुंदुना लेबाकी शक्ति पाइसिनखिबा हौखिबनी हाना फोंदोरखरे म्यांमार की मिलिटरी कोर्टना माउंग सुएबो सेक्शन 505 क्लोज ए पेनल कोड की मखादा सही अनि जेल द थमनबगी सेंटेंस लाउथोरखिबनी अदुमदमक ममंग सही की नवेंबर 13 मार्च एमनेस्टी की मखादा जेल की थोरखिबनी हौजिक मिलिटरी की डिटेंशन सेंटर द लैरी लोइनना मागी पार्टी की लुसिंग भी सूची अमदी हानगी प्रेसिडेंट ओइरंबा विनमिन अनिसु कोर्ट की हियरिंग सधरी हाना फोंदोरखरे नकलमरोमदा म्यांमार लेबाक सिन बथुंगना जुनता लेंगा की मेउक्ता रेजिस्टेंट फोर्सिंगना खुलाई पाइखलक्तुना लान अहोबगी थबक सथरगलिबा असिगी मतंगदा माउंग सोएसना फोंदोरकपदा ओइरगलिबा थोंग असिदा लुसिंग भी ओंग सान सू सिन लेबाक असिगी रेजिस्टेंट फोर्सता खुलाई पाइदुना लाल हौरिबा नहासिंगबो इकाई खुमनबा उलखरे लोइनना एंटी डिक्टेटरशिप मूवमेंट लेबाक असिगी मियाम हुमना सरुक याननबा वाफमसु फोंदोरखरे हाना पाउदम लखे यूक्रेन की लांड चिन्हाना रूसियादा अफबा मखल की खुलाइसिंग मतेंग पांगनबा खनरी US सही अमा फरकलबा रूसिया यूक्रेन अनि की लानफमदा चीना की मेकेदगी रूसियादा काहेना मांगन तगन बंगबा अफबा मखल की खुलाइसिंग मतेंग पांगनबा खनरी ओरगलबा फिबम असिदा चीनाना यूक्रेन की मेयुक्ता लैदुना रूसियादा अफबा मखल की खुलाइसिंग पिरगलगदी मधुना काहेना साथीरबा फिबम अम ओहलकनी हना US की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकेन फोंदोरखरे ब्लिंकेन CBS की फेस द नेशनल न्यूज एजेंसी का अखनन उनबा अमदहाई माना फोंदोरकलिबा वाफमसिंग असि अकंगनबा पाउ अमगी मतुंगिना चीनाना रूसियादा लेथल ओइवल से पिनदबा कन खनरी हबा पाउ फंगबदगी फोंदोकपने CBS की मैकेदगी करंबा मखल की खुलाइसिंग ओइबि याय अन हंगबो वहंगमगी पाखुमदा ब्लिंकेन हाइके चीनाना साजबा मखल क्या की नोंगै मरुदगी हौरगा अनबा मखल की खुलाइसिंग ओइगने मासिगा समनबा पाखुमसु जर्मन द लेबा अमेरिकन टेलीविजन अंगलपा वहंगदा पिखिबा लैग्रे हौकी बथांग नमित जर्मन द पांगथोकपा म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस अमद सरुक याखिबा चाइनीज काउंटर पार्ट वांगी द ब्लिंकेन हाइखिबा करिगुंबा चीना रूसिया द लान असिगदमक मखल कयागे खुजु खुलाइसिंग मतेंग पांगलबदी सिस्टेमेटिक ओइबा सैंक्शन सिंग थमदेलकपा हाइखिबा लैखिबने ngarang nomajik numitasu ABC News का US की प्रेसिडेंट जो बिडेन का उनबा अमद चाइनीज काउंटर पार्ट ओइरिबा सी जिनपिंग द यामदपथ मार्च की अरोइबा सौल फावदा रूसिया द मखल अमद की खुलाई पीदन सेक्शन वाफम सिंग फोंदोखिबने वाफम असिग मरी लेना चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन सोर्स समन फोंदोरकपदा मतम असि फावदी यूक्रेन की लानफमदा लेथल वेपन सिंग रूसिया द पीदन वरेप लौखरे हाइरे नकलम रोमदना नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल सिंह कापख्रे US साउथ कोरिया ड्रिल सिंह मतंगदा अहेनबा थबकी वार्निंग तौख्रे
ꯌꯦꯡꯅꯕꯒꯤ ꯏꯌꯔꯕꯦꯁ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯥꯛ ꯇꯥꯛꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯇꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯧꯕ ꯂꯣꯟꯆꯔꯗꯒꯤ ꯔꯣꯀꯦꯠ ꯑꯅꯤ ꯀꯥꯞꯈ꯭ꯔꯦ US South Korea military drills tawgani hariba madugi pakhumda thangju namitta makhoi khwaidagi sakti leiba intercontinental ballistic missile sengi manungdagi amakap khiba adugi madong madupong nipuga nipan gi manungda North Korea gi anisuba khulai kapa dune ICBM aduna Japan gi exclusive economic zone manungda tarakhe masong maduna United States samasong South Korea nomaichin namitta joint year drills pakthokna da honara han ki bani hana Japan haike Official Korean Central News Agency KCNA ki report amagi matungina security ki pibam social halakliba adugi damak US South Korea da maral siradun alliesing adugi exercising aduda pahom oina Korean People's Army ning thawga banmita drilla dusa thakibani ana Pyongyang na haike support last multiple rocket launcher sing jawnang asigi firing drill gi khuthang da tactical nuclear attack aduda spinning liba One doctor US South Korea gi John year drill sing atu tokan na pabakhoina mafung fana thawrang tawduna leiwa do KVS utkre amasung madugi mayukta khudhan gani hana KCNN haike Atinba range gi ballistic missile ani ning thawga ban bitta kap khiba do makoina khangba ngamki ana South Korean military na haike amana kilometer chahum arfutra atofa aduna kilometer chahum ni fu chatke madugi matungda isi da ki kapa sing adu Korean peninsula da santi amasung Tangdu leitaba thugaiba sathiba kaheuba amani ana South Korean Army na haike amasung khudakda tok anaba North Korea da apel tawke Maragasida China na Russia da kulai sing pikhiba yai haiba US ke wafam adu China na thina chaiduna kakre Ukraine da sathariba Russia gi lan asida mateng pangnaba China na Russia da khusu kulai sing pikhinaba khanari haiba US ke wafam sing adugi mayukta ngasi Beijing na thina chaiduna kakre Lanpamodo the Loipa Nitraba Kusukulizing Taziliba Adudi Sainana de Nako United States ni and the US ki Wafam Sing Adugi Matangda Angla Kibada Sainagi Fort Ministry Wangang Loi Wak Wen Bit na Haike Makoi Masam ang Satari Batabak Sing Adu Siang na Kanganaba Amasong Pibamado Hantana Bahina Taunaba Santi Amasong Dialogue Jokan about Loit Namarat Tanjin Bamasong Aran ba Ipaw Santok na Balip na ba Ekoni United States ta Apil Tauri Aina Sang na Piba Samlapa Pautam Amadamang na Haike Kanana dialogue ki appeal tawri amasung santi gi damak thengnari aduga sakliba mai aduda thau haisiliba du kanana amasung yengthina bapukning thawgatliba adu kananu haibasi international community na makhoi siengna khangi anamhangna makhata ge Chinese Foreign Ministry gi wafam adu interview amada US Secretary of State Antony Blinken na CBS da housing Moscow da ammunition sing dagi auraga khulai sing bawba makhoi masamuna sagat na bakhanari haikiba saugat na bakhanari haikiba dugi matungda phongdolakhibane US President Biden Ukraine da khanghautuna khongsadama lakre US President Joe Biden na ngasi ningthauka banamita Ukraine ge konung kip da khanghautaba khongsadama lakre haugi basai gi February kongamari da Russia na landara kiba adugi matong masi Ukraine da US President adugi anba khongchane US President aduna Ukraine gi President Volodymyr Zelensky ga loina na konung kip da khongna samina badu TV footage na urki Biden na kip da lakiba ga Ukraine gi konung mafam punamakta year red siren sing khongki adbo Russia gi misal atragan year strike sing gi pau amata laikide Ukraine gi konung adu Russia gi force na lauksin ki bayai haiba sahi amarung gi mamang da ki na ki pasing adu ningsing laduna Biden na kip leptuna lairi haige sahi amagi matung da kip lepli aduga Ukraine lepli democracy lepli American sing ga nakhoi ga puna lepli amasung nakhoi na loina balem da Nakhoi ga loina na malem na lepli han Zelensky na lepminaru tu na Biden haike Vladimir Putin na sahi amarongi mamang da magilan adu horakibada Ukraine mapangan soli amasong nongsul ipak sing sumaset tanai ana magna khanki ai hoi dagi magna ngamki gani ana magna khanki atu mag sathi na lanki Ukraine na piga da mamaladu haringai leitana wangi haujik pawuda tawkiba kathok pasing adu atu ki matik chawgre kodong thiba na mesing sayul sing amasung sahi sing mangdat ta tu leiri aibasi Aikhoina khangi ana US President aduna haike US President aduna artillery ammunitions anti-armor systems amasung air defense radar sing jauna $million samanga ke henba khulai pina daba masung madugi matakta Russia gi matakta hena kanba sanction sing thamna daba wasake Zelensky na Biden da magi khongsada si Ukrainian punamaki damak sakotpagi yamna maru oiraba inget abani haike Nakanari magna spring thada thoklabi yaba attack sing damak
Thawang Tonabag Luina Anopa Lami, Lissing Kiana Russia Puning Tawatpa, Amarum Nongsuk Levax and battle dancing the Kanang Accent Kraba Ukraine. People must the parks of front line as the Handakara as the Homba to an late. Are with the contents in a Sikimar Viva Paukara as Siva Paudam Zariba. Maribolocal YouTube channel as a young Veriba Punama Patagasari. Channel is at the Kana Badi. Subscribe to the business, subscribe to the Like and share to Wasakkhre, we can open up Amakana Tagasari.